I think and I got an idea how to save and help you, baby. You know, Jesus loves me and Allah too. And maybe I can be... V starih časih so ljudje razmišljali s svojo glavo. Pol so pa prišli ti satanisti tako zraven, da so nam oprali možgane s to svojo indoktrinacijo in propagando. Mislim, res ni nobena znanost, če otroke v vrtcu učiš, da je kugla naša zemlja, ne? Znanstveno se pa ne da dokazati. Ampak pustimo stati. Tist, ki ne bo zdaj začel razmišljati svojo glavo. Ta ne bo ne dojel, ne razumel in se v bistvu sploh ne bo mogel spremeniti. A ne? Tako da, dragi moji, čas je, da skinete vse sisteme prepričanja v šolstvo, v vlado, v banke, v politiko, v religijo in jaz ne vem še kaj. Ej, ali čist nič več ni res. Nič. Zato je tudi Magnifico rekel. I think, razmišljam in čas je, da se spremenite, ker če ne, ne boste mogli iti z nami, a veš. Mislim, mi se imamo že the best, ampak ne verjamemo prav nobenemu sranju, ki ga nabijajo. Mislim, mene ni nič strah, ne? In oni ustrahujejo, ker to je edina sila, ki jo nad nami imajo. Se zastopimo, dajte razmišljati in uživajte v sončku. Čau, čau!